Sawubona mbukeli weSiyaviva TV1 Khuyemore good morning afternoon endamo lweni Dumelang Ponjoti Matekwane Masheroni asiyabingelela nje sithi sanibonani kuya ngokuthi ke le video uzobuyibona ngasiphi isikhathi ubona sibingelela ngendlela ezahlukahlukene khona bazoyibona ebusuku good evening afternoon no good night imbala kodwa mawuqeda ukubuka le video ungamanilale nje zisuka siyabingelela sanibonani oyibuka ekseni naye siyambingelela umXhosa umpindi umshangana umvenda umsuthu umzulu umXhosa indebele ishangane wonke nje umuntu umlungu isha kuthiwa ngabe India noma iShayina MC Pholobasi uthi izandla idlula ikhanda uyakhuleka uyanibingelela ngalomzuzu Ningizimu Africa worldwide hlezi kuthiwa kuneinsolo zokuthi inyanga mayikhuluma ngesadawana ikhuluma ngabantu abane albinism condition namhlanje udokotela uthi uzolapha leso simo ukuthi ezwe MC Pholobasi one albinism condition izwe lonke alazi ukuthi udokotela othi laba abantu ibona sadawana odukisa isizwe noma umuntu osebenza ngegazi labantu kubabulala ngokungalungile leyo nto ayilunganga isadawana uthi lento ayiphethe azoyintshengisa niyibone ebukhoma dokotela asikubingelele sikwamukele bese sithi esizweni sikaMthaniya bakwamukela ngezandla ezifudumele kodwa bayafisa ukuzoyilakha iphimbo libabingelele siyabonga kakhulu Pholobasi ngibonge mfowethu ngibingelele nakuwe nabalaleli ke ekhaya endaweni zonke abakizo ngiyangithanda ukuthi ke mina umhlaba wonke ngoba nginabantu engisebenza nabo abaphesheya kwezilwandle amazwe ngamazwe so ngiyanibingelela umhlaba wonke lo khulumayo udokotela wenu loSifa uanele wakaMthembu lo bafowethu ngiphethe into eshintsha impilo yomuntu siyabonga vela sesilandise kafishane nginosopolitiki osezwile ngesikhundla ukuthi siyamsondela kodwa akanaso isiqinisekiso njengoba kubhekwe ekukhethweni kwamakhansela bafuna ukuba onoyikhundla bafuna ukuba amakhansela abantu bafuna ukuba omeyara bafuna ukuba ominister isadawana esinalo yini iqhaza ekunyuseni umuntu simbeke esicongweni ngokwase sikhundleni njengombusazwe noma njengomholi wendabuko namakhosi imbala uyezwa kuba abanye bathi hayi uphethe yena kodwa hayi ngcono kube kwaphatha abani omunye uthi hayi uphethe yena noma hayi uzophatha ethini lo ephuza utshwala kuningi nje abakushoyo la kaSadawana ikhona into engenza ukuthi ngifukuleke ngingene ngihlale kulesikhundla ngale ukuthi kube nongabazane ngami Mapholoba lapha esikutholayo abantu bayakhuluma ngegama lento kodwa bengayiphethe abantu bayakhuluma ngegama lento ngoba besuke benanelwe okuthile kwayo mkhulu uma sikhuluma ngento ezisadawana kufanele ukuthi sithole okuyinyama kufanele ukuthi sithole okumoya kuyona ukuze ikwazi lento ukuthi masifaka emzimbeni ifike isebenze iqaqa ivule lezi zinto oyifunayo mkhulu anginawo ama level lana mina nginabantu mkhulu abaphesheya kwezilwandle abasimeme nginabantu abaseyintweni zamathenda abasimeme nginabantu mkhulu abakwezepolitiki angifuni ukwanda kakhulu ngoba abaningi sebebonile ukuthi ngihamba ngize ngifikephi konke lokho kuamandla mkhulu alesilwane lesengikhuluma ngaso sithatha umuntu kuleso sigaba kiso simbeke kwesinye isigaba ngoba usuke usuphethe ikhambe lokugcina usuke usuphethe into yokugcina ecebisa abantu mkhulu imfihlo ke mkhulu ikulezi zinto engiyiphethe mkhulu ikunanti isandawana ekwazi ukuthi kuthathe kubeke kwelinye izinga angifuni ukukhuluma ngemali ngoba imali ilandela isigaba osukukizwa la mkhulu ngikhuluma ngamakhosi la mkhulu ngikhuluma ngopresident la mkhulu ngikhuluma ngama CEO la mkhulu ngikhuluma ngama chairman la mkhulu ngikhuluma ngabantu abaphethe umhlaba kunenye into omkhulu abantu abayifihlelwayo omkhulu kuneyinhlangano zolwazi kuneyinhlangano ngizoyigalula ngizoyibiza nje ngamagama ngicela abaphathi bami ngicela nabafowethu nodadewethu abangaphansi kwale inhlangano bangaphatheki kabi ukuthi ngithenga kuveza lokho mkhulu ikhona into ekuthiwa iIlluminati yaphila ikhona into omkhulu ekuthiwa ama Freemason iyaphila mkhulu labo bantu mkhulu yibo kakhulu abantu engisebenza ngabo engibalaphayo
ngoba kufanele ukuthi babe kwelinye izinga kufanele ukuthi mkhulu uma bethinta izinto abayithintayo ithinteke kufanele ukuthi lapha bakhona ba dominate mkhulu kufanele ukuthi lapha bakhona babe abaphathi bangathinteki kalula ngoba uma ukhuphuka noma usubekwa kwelinye izinga kuye kube nabantu abathanda ukuthatha ama chance befuna ukuzwa amandla befuna ukutest mkhulu lana mkhulu uzoyisholo wena la akuthintwa mkhulu ngoba noma uyithinta uyithi mkhulu ivika ngenye indlela kodwa ezokulimaza Dokotela asilandise la ngibona ungena ugxila and usunezinto engingayibeka ngokuthi ushow uthanda kodwa thina siyithatha ngokuthi ziphahlukiwe la ka Siyabeva TV lona khavele lokukhuluma izinto zihlale zibe sobala singayigqokisi kakhulu izinto ngoba kwenza ukuthi umuntu alokhetha ngizwanga kahle awuphinde sefonela uMC Pholobazi kanti uMC Pholobazi akazi lutho ngaleyo nto umuntu owazi lokho udokotela nangu loSifi yebo mkhulu dokotela leli nje igama lokuqala osibiza ngalo abantu abaningi bayalisaba futhi bayasiqhelanisa nalo kodwa ubonakala uphethe izinto eziyimvelo kaJehova ezinye zazo kuthiwa ziyivela kancane ezinye kuthiwa ziyingozi yebo ngifuna usilandise ngokuthi kukhethekile yini ukuthi ifanele ebemnyama noma fanele ebemhlophe noma fanele beIndia noma iBhunu noma iShangane umuntu ekufanele azodadishiswa noma azolashwa ngalolu hlobo la kaLimanite ngoba ususe waliphahluka yebo mkhulu abantu abamnyama bayamukeleka kulento abamhlophe bayamukeleka amachana ayamukeleka kwenzeka kanjani ngoba sikuza uphinde uthi uyathwasisa wena as a traditional healer uphinde ungene kanjani kulento mkhulu lapha kusekuthenini mkhulu lento isiphiwo mkhulu esingeke sastracker ukuthi siqhamuka kanjani sifika kanjani kumuntu kusuke kwenze njani lento isekuyimiseleni lento esekuyikhandleni lento uyakhethwa kiyo abantu abadala bekubambise yona kunabantu ke abanga understand awuyingeneli lento uyayiphiwa lento ibizwa uyabizwa ubizelwe kiyo kodwa khona ababiziwe kiyo bangaphiwa la mandla okay mkhulu akulingwana cha akulingana mkhulu ngeke sikufihle lokho nami bakhona mhlambe angingayikhukhumezi kakhulu abangaphezulu mhlambe kodwa ke bengakuboni lokho mkhulu ngisekuthenini lento isiphiwo mkhulu osiphiwa abantu abangasekho lento isiphiwo mkhulu oyiphiwa yithongo lakho mkhulu so kuyabambeka mkhulu ukuthi ubambe lokhu uphinde ubambe lokhu mkhulu uyenzeka kodwa kwandile akusikho kanombani ngoba izinto ezifana lezi mkhulu ziwufakazi ukuthi ayifiki noma kanjani noma kubani zifika kuleyo muntu othile osuke ephiwe leso siphiwo leso bakhona ke abafowethu abaseminyangeni abawofakazi kulokho engikushoyo so mkhulu lapha engizama ukusho mkhulu ukuthi ikhona lento yeIlluminati ikhona lento yeFreemason iyaphila mkhulu okay iyabasebenzela abantu singenaphi sadawana kulezi zinto akuzona nithwalo cha mkhulu lento into yemvelo mkhulu umuntu omnyama mkhulu uxhumene kakhulu nento ezinkanyezi uxhumene kakhulu nento eyilanga umuntu omnyama uxhumene kakhulu nento eyinyanga mkhulu ngikwenzele nje isibonelo ilanga mkhulu liyakwazi ukulapha inhlansi yokuqala maliphuma ilanga uyakwazi ukuthi ukhulume nayo ngamasiko athile noma ngendlela ethile ngoba mkhulu kunento lana kunento ethi ayibenkulu abantu abangayinakile bayibona ngathi umdlalo ehlale yenziwa nabantu ababaphethe nabantu abama artist umuntu uma ethi ekhuluma ngepyramid ekhuluma ngetriangle ukhuluma ngomhlaba yilanga nenyanga ngoba mkhulu kunento abantu abayikhulumayo bathi ilanga lishonile ilanga lishoni ngenkathi lishona ilanga lipha ukukhanya inyanga ikwazi ukubona njoba lona selidlulile okay ligadile umhlaba ya rotator lugadile so siyakwenza ukuthi mkhulu uma umuntu engenile emzini wakho noma umuntu uma enze okubi wayitshena ukuthi akabonwa kodwa inyanga isuka imbonile okay uthi ilanga selishonile uyahamba uyongena kamakhelwane uyeba inyanga kodwa imbonile kufanele senze njani ke lapho mkhulu kufanele sikhulume nelanga sikhulume nenyanga bese siyayitshena ukuthi ayihambe ye kulowo muntu
awuthola umvuzo. Ihlo leli silibona lapha elana. Ihlo omkhulu likhuluma ngokujula kumuntu omnyama. Njoba ngisho omkhulu uyakwazi ukuxhumana nezinkanyezi umuntu omnyama. Uma ugumula nje icathulo unyathela kuwona umhlaba ngenyawo. Kunokuxhumana okuthile, kunogesi othile osuku usebenza lapho omkhulu. Bese ukwazi ukuthi uxhumane nelanga. Ngoba mkhulu impande lesisebenzisayo ingaphansi komhlaba. Abantu mabehamba emhlabeni bangaphansi komhlaba. Kunezizwe ezithi mabedlula abantu zibaphonse emfuleni, zibaphonse emalwandle. Kunabantu abahambayo mihla namalanga bethathwa imfuyo. Kunabantu abahamba mihla namalanga bethathwa yini ulwandle. Kunokuphila kulezi ndawo omkhulu. Dokotela usibamba usipotozo usiphiphiza usithithivate singafika kakhulu ngapha ngoba ngizoceba ngesikhathi ngani zakwethu. Ningizimu Africa worldwide siyacela ukuthi abantu besubscribe ningayeke ukusubscribe aqhubekani nisubscribe ehlena nangu Dokotela Lucifer oanele wakamthembu umvelase uthi cha uyalapha yena ulapha ngendoda enkulu eniyibonile ugoqolo lento ephinde lapha nanansi enye futhi ehlangu zakhe athi mayike eqabavula ngayo uthi kuningi ke yena uphiwe kakhulu ukusebenza ngezinto ezibonakalayo. Umehluko noma umbuzo engishiyawo nawo ukuthi kungani kuphilo kwakho ngoba abanye bathi inhliziyo yalo inamandla amakhulu, igazi lakhe linamandla amakhulu, nanokuthi siqinisekisa kanjani ukuthi akuyona ifake le. Mkhulu fika kimi buka mina ukuthi ngimaphi ukuthi abe khona nje mkhulu ephila kuwena lokho kukodwa mkhulu kusho likhulu ngoba noma ube nenhlanhla yokuthi umbambe mkhulu kusuke sekulungiseke okuningi mkhulu empilweni yomuntu. Ngaleyo ndlela ke mkhulu fika kimi buka abantu engisebenza nabo buka isigaba engikiso iyona impendulo yakho leyo. Abantu mabengacela ukuthi Dokotela ngoba banayo imali enkulu kodwa banawo ama1000 ukuthi bezoshaya ulayini esigodlweni ngalelo langa ungasebenzi abantu kodwa nje ukumbeka ezandleni bese shakufunayo ephinde edlulele komunye ungavuma yini? Lokho mkhulu kuthi akube ingozi kakhulu ngoba kunabanye abafowethu abafisayo kodwa ke lento imfihlakalo mkhulu. Uma nje ngizoyiveza ngendlela engiveza ngayo kufanele ukuthi ngiphahle ngicele ngendlela engizocela ngayo ejulile ukuze ngingabi nenkinga kusasa ngoba lento isiphiwo inhlanhla ifana nento ekamoya. Ayifuni ke ukuthi ithinteke kakhulu ngoba kunabanye abantu abagangile. Kunabanye abantu abamoshayo, abanye bayizinyanga bakaze babe nayo. Dokotela omkhulu asibuye la. Igazi lomuntu wesifazane kuma period lingena apha eduze ke sadawana. Sike sibone esinye kuthiwa sikhala igazi. So ngelona lelo usilaphe nje. Uqhelanise noma uhlukanise lezi zinto zo2. Ngoba sizwe ngathi ukhuluma ngesibusiso kodwa lokho ngamanyalana nakho sibuye sizwe sebekumatanisa uthi ezinye inyanga zithi igazi lomuntu wesifazane kuma period linamandla amakhulu. Mkhulu into eyindalo kaNkuluNkulu ayiyo usho Dokotela mangithunuka bese kulungile mkhulu ngiyakuzwa into eyindalo kaNkuluNkulu mkhulu efana nayo le okhuluma ngayo ijulile inawo amandla angizokufihla nje ngizokukhuluma ukuthi ikhona imithi ethile noma induku ezithile ezifuna ukuthi mayihlanganiswa ikwazi ukwenza umsebenzi ofana naloyo uphondo udingakale. Uselapho Dokotela ngiyamsorry ukuthi ngikubambe ngoba ngikubanjiswa ukuthi ngani zakwethu kufanele kuvele konke. Yabona nje ngimpheka ngebhodoli kanjena ngoba ngithanda indlela akhulule ngakhona ukuvuleleka kubantu and ngiyazazi izagile isazoshaya mina ezizoshaya nangizazi kodwa maze imshaya ngimbuzile ukuthi ustrong yini but what I like ukhona abantu abanesibindi abazonikela khona bethi sadawana ngoba uthe unaso silaphe ngaso. The question engibuza right now ithi lukhona yini uphondo nalo wena okokuqala lokho okwesibili nokho noma singezokhuluma ngezakho zikhona yini impondo edinga ukufakwa isadawana bese iphinde ifakwe igazi lomuntu wesifazane nokho asithwasisi la but ukuthi nje halamuzi sidlula ngoba
sizonibhayizisa futhi mawuthi ayikho leyo nto sithi khona nizoya singashoka abalaleli sisho lezi inyanga ezizocoboshisa bese ziyokhuluma nazo lapha. Yebo mkhulu. Mkhulu ngicela nje kuleso sigaba ukuthi pheze ngoba khona abanye esibaziyo mkhulu njoba nje wenza umsebenzi omkhulu kangaka mkhulu wokuthi usilande usiveze ebalazwe khona abantu bezosizakala khona abangazile ngalokho abazocosha abaphethe incwadi kuyimanje babhala mkhulu kufanele ukuthi ke kodwa esigabeni esinjalo sikuveze ubungozi ukuthi yebo yenza into kodwa imvuzo yayo careful ube careful ngoba kufanele ukuthi uyithinte ngendlela yokuthi ingahambi kodwa igcine isilimaza. Asingene kokwenziwa lapha kwaMvelase esakhe sadawana izini izinto ozenzela abantu ngaso ngoba senzela ukuthi lo sekhaya kube clear ukuthi uyena odingakalayo lapha. Mkhulu ngithole kakhulu eminyangeni ukuthi abafowethu bayabancisha abantu. So kunegaba ethile ngiyengenza ukuthi dlula ke eBhavini ngithi icupho okay unali ibhavu umuntu ahamba umuntu ayolungisa impilo bese yabuya uyalidalula ibhavu lakho inani lakhona mkhulu lapha eBhavini ngiyengenze kube u5000 mkhulu ukuhlanjwa nje lapha kaMvelase ukuhlanjwa nje ukuthi ugeze mkhulu ukuqaqeka into zakho ngoba into esuka igula ngokomnotho kumuntu umoya loya omkhungethe ngoba abantu kunezinto eziningi abadlula kizo nabazenzayo beyabantu akuvimbelwe ukuthi umuntu phela yebo akajabule emhlabeni athinte lapha athinte nalapha athinte nalapha kodwa lokho kwenza ukuthi agcine senokhula ilona ke kufanele usuluthinte mkhulu. Okay sihlambe leyo nto leyo mkhulu umuntu. Okay ake usilandise kuleyo ukuthi ke uma Nkosi yami ngino 4500 ingaphelele imali uyuthi angigoduke ngekhaya. Cha mkhulu umuntu uma esehambe wazi wafika esigodlweni umsebenzi akuwona wami unabanikazi bawo abangiphawu ngeke ngikujabulele lokho ukuthi kuyenzile imizamo ngoba iningi labantu bahlale bekhulumela ekudeni athatha ucingo umuntu akufonela ukhulumela ekudeni kanti uma usuku uhamba enyangeni uhlale phansi ukhulume naye uthi mkhulu nanka amandla enginawo yes mkhulu kufanele ukuthi singakhohle ukuthi lento engisuke ngunika yona izinto omcebo umuntu uthi mayisesizakele aflathela ahambe iyona inkinga esibhekene nayo sizinyanga leyo umuntu uthi mayisesizakele aflathela ahambe angabisabuka igcina isiphuceka le yanto ngoba lento kamoya akukhona ukuhlakanipha kwakho lento kamoya nezinto ozenzayo ukuyiphatha kwakho kubaluleke kakhulu ngoba siyakululeka sikuguide sithi 1 2 and 3 unganyatheli ngoba unganyathela kuzoflathela. Ngizwile mina doda kuthiwa litholakala kalula isadawana and mawuthi uthatha ukubheka ababaningi vele abazivezela sona kodwa bonke banaso abanye bathi bahlonipha amadlozi abo abanye uyeza ukuthi hayi kungamampunge ngoba akasivezi futhi usabisha ukukhuluma into enjalo omunye ukuthi avela akakholelwa kusona but wena usitholile kungakanani ukuba bucayi ukusithola nanokuthi ukusitholakala kwaso kulula kangakanani. Mkhulu kunento ethi lento isuka isiphiwo lento mkhulu umuntu ayitholakali noma kanjani kudlaliwe ke ngabafuthi abaningi benikeza into engeyona sibabukile abafuthi benikeza into engezona and akulula ukuthi lento uyithathe uyinikeze enye inyanga uma kuukuthi imoya vele bingaxhumene so lento isebenza ngomoya ize yafika kuwe ingoba kunomoya othile oxhumene nawe naloyo muntu loyo othe mhlambe wakunikeza yona. Dokotela ukuba unawo lama ring isadawana sakho ngabe siyasebenza mkhulu lento enginayo ekamoya noma ungifica ngenalutho ezandleni ngenalutho ngisho nasemzimbeni lento kamoya umsebenzi lo unabanikazi bawo. Imali engakanani wagcina ukuba nayo encane nginazo zonke ukuthokozisa inhliziyo yakho? Mapholoba kunamanye ama guideline kunamanye kuneminye imithetho ethile engafanele ukuthi siyeqe ngoba kunabantu abakhulu abasiphethe. Okay. Yebo mkhulu manje
information efana naleyo mkhulu mina ngiyihloniphe kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi iqhumene kakhulu nokuthi fanele lento le oyiphiwe uyihloniphe. Kuyiqinisela nganani ukuthi lapha abaculi especially laba abaphumelela kuze kuthuka umuntu ukuthi why yangasahlehli tro ukuthi bathatha lesi simo kuso. Mkhulu kuyiqiniso kakhulu futhi ngiyengibazwele abahambela kude ngoba babukoza kwabo ngasonke isikhathi bayabizwa kodwa bona babizwa umuntu abizwe kanye ngonyaka abizwe kabili ngonyaka ngasonke isikhathi into ivalekile akayibuza ukuthi lo ya ohlale ebizwa njalo kwenziwa yini lokho okubuka ngokwe image yakho ukuthathe kubone njengomfana omncane ozothi hayi uphezulu kokuthi uzoshashaya ngamlapha umthini njengamanje. Mkhulu ngiyabathanda kakhulu abantu abakholwa ngokubona. Ngiyangithanda ukuthi umuntu akafika ayibonele. Ngiyangithanda ukuthi umuntu abukisise. Baningi abakhulumile ngezinto kodwa asibonanga. Yebo mkhulu. Ngifuna ukungena kakhulu kwizinto ebese ngizwile ngawe. Into engiyithanda kakhulu when ngizo interviewer udokotela what into ibe yihomework yami nawe mbuke lapha ekhaya. Kuba ukuthi angihluphe kakhulu ukuthi ngithola ukuthi bakhona nabanye abantu abamaziyo. Mangingabatholanga kuye kungiphathe kabi kodwa mabekhona yabona ngithuswa ngisimo sokuthi emva kokuthi uqhamukile ngiye ngathola ithuba lokuthi kuthiwa we indoda wazana nale ndoda uyabona because sipostile ku Facebook ukuthi soba nawe live emva kwesikhathi esithile bathe wazana nale ndoda yangisiza ngo 1 no 2 yini le ngake yenza ukuthi ama security akuthande kangaka because kuthiwa wonke aphelele endombeni kuwe. Mkhulu ngithanda kakhulu ukusebenza nabantu. Mhlawumbe before usho angiqale ngihlambule ukuthi lo waye security njengamanje unezinkampani zama security. Baba kunjalo mkhulu ngifuna ukusimamisa umuntu mkhulu. Kuumsebenzi loyo engawuxoxelwa ngilele kwathiwa siza abantu ababuya kulesigabukiso mkhulu mina ngeke ngaba yi-security. Ngoba ngila namhlanje ngisuke kwi-security ngisuswa yini yiwo lomoya ngisuswa yini yiso lesi siphiwo lesi angikhulumi ngento ukuthi ayenzekile kimi baningi abafethu bawufakazi basazokutshena nakhona lapho basazoreporta kuwena basazoresponda kuwena bafakazele lokho ukuthi basebenzile nami mkhulu. So angikhulumi ngento mkhulu engabambeka ngikhulumi ngento engenayo ngikhuluma ngento engisusile yangibeka kwelinye izinga ngisho kwayimina. So ngibakhonze kakhulu abafowethu ngoba ngiyakwazi ukuhlupheka ukusebenza esitolo ngiyakwazi ukuhlupheka kokusebenza security ukugqilazeka mkhulu uthwalisa ugodi impilo yakho yonke uzoyoshona egodini usebenzela umuntu usingekho isidingo salokho mkhulu usebenza ngaphansi kwencindezi ngasonke isikhathi uhlala uguqa ucela le nto angiyithandi mkhulu ngiphatha kabi. Uyabasiza umuntu kodwa ngiyemsiza umuntu ukuthi akasuke kulesa sigaba ngoba ngiyasazi ukuthi asinakho ukuthula. Asikhulumeke ngento odlulile kuyona nawe idlalile. Yebo. And I'm sure ukuthi lokhu kuyiphuthu ukuthi ngikusho because ibhola liyagenqika but the thing is thiwa kuye kudidanisha ikhulu egcekeni lapha eMgababa zazi kahle ukuthi sine mesh ndawonye kodwa iphinde ifike zombili izofuna ngiyayibuza ukuthi kuyenze njani ukuthi kudliwe bani kuwine bani but asibuye size kule abadlali siyeke indaba yekhulu ngoba zonke iso ifuna ukuwina futhi wena wazi ukuthi wenza njani kuzona ngoba uyabatshazwa kakhulu emthini webhola kodwa ngibuka ukuthi bafike bakuvumela nabantu abadala wathi kulidlala mhlawumbe cross kwakuyikona ukuthi makufika umuntu webhola umunderstand kangcono. Wenza kanjani yini lo inikeza umdlalo ukuthi aphele emehlweni kulaba noma njalo mayezomakwa lo ezwe ngathi kunesibhotshwana esimgwazayo bese finyeza ijubane noma ezwe ngathi khona into ezophuma ngemva yini lo yenzayo edala ukuthi once ngabhekana nenet ngiyokora ugoalkeeper esepalini manje ezwe ngathi khona into efuna ukuphuma ngemumva bese khohlwa ukubamba ibhola ngikore kube kuningi nje kumphambanisayo. Kafushane nje pholobo ukuphendula fanele ngikunikeze izinto ezothothobalisa noma ezokwenza loya oyicompetition kuwena shona uthi ubanika hayi ukuthi fanele vele kunibhola ngidlala ngoba ngiyezwa uyabatshazwa lapha ebholeni. So umuntu omkhulu ngimnikeza into enjalo ehlala ithola iskimu lento ayihambe naye ngikathi lapha ensimini
ayivula indlela ayithothobalise laba abama opponent kuyena bathothobala manje phela mkhulu ucoach ufuna ama result ngoba uma engenzi kahle nayo umsebenzi uyamphelela kufanele edle kufanele thebeke isinkwe etafuleni so uma ngiunikeza lento mkhulu mangikunikeza lento ngisuke ngazi ukuthi mkhulu uma ufuna ukudlula kubani noma ufuna kuvuleke lapha nababophe khona ngoba babopha lezi zinto udonga kufanele ukuthi lola donga libhobozeke bashayisane ngamakhanda bengezwani bexabane bodwa udlule uyoshaya igulu nginjani ukuyihlabela lento terms and conditions ama conditions lapha kuthini mkhulu angithandi into enegazi phakathi eyintweni engizipha abantu angithandi ukuthi kube negazi ngoba sobe sesimjwayeza enye into kufanele ukuthi ezumthetho wethu ezwe ngathi umsebenzi wami loyo ekufanele ukuthi ngiwenze njengoba ungikhokhela kufanele ngilawulele le yanto akufanele ukuthi ukhipha imali kimi uthatha into kodwa bese iyakuhlupha cha kufanele lento ilawulwe yimi angithi yini umsebenzi wami loyo okay umuntu wecala unawo awunawo hlambuluka ikhona niyona lento ekuthiwa umuntu wecala ngoba impela izwe leyabuza ngalomuntu wecala mkhulu lento ikhona mkhulu iyaphila futhi ke uma kungenzeki ngalendlela osukulindele ngayo kuba nomsindo osukayo ziphenduka izinto bagcine beyisola nalabo abakuthathe bakufaka ngoba kufanele ukuthi masithinta siza ukuthi ubani nobani ongemuva kwalesenzo okay umantshi engakahlaliswa nje ukuthi angasukumi mkhulu kufanele ukuthi loya muntu angakutholi ukuphumula empilweni yakhe ifike lento imtshene ukuthi mkhulu mkhulu ngithi mangikhuluma mina ngikhulume ngomuthi ngikhulume nomoya ngikhulume nangomoya ngoba ikhona igaba la khona esisuke sesibona ukuthi cha ke manje sekufanele sithumele into ewumoya sibheke kuphetheni manje kukhona nokuthi ngize kuwena ngizohlola ngicine ngingakhulumi nawe ngihlale phansi ngilalele into ezizokhuluma la sikhona unayo indawo ekuthiwa imfihlakalo noma unayo indawo la khona engisuke ngisetshenzwa amakhosi kuphela wena cha suyithulele nje kwehlukana igaba mkhulu ngoba igodlo nje lapha sigodlo nesikhulu zehlukene kabili kunesigodlo esingangeni nombani esingena amakhosi lapha engisuke umuntu ngiyomkhuphula noma ngiyomphakamisa angizobiza leli gama leli selixhaphakile namhlanje abalisebenzisa ngendlela engeyona ngenhloso yokulimaza usiko lomuntu leyanto eyomuntu leyanto leyanto isiphiwo umuntu omnyama ngisho namhlanje zizwe ziyayesaba ngoba zaze zakha ngisho iBhayibheli ngenhloso yokuthi zibulalela amandla umuntu mhlawumbe ngeke umdodela ulisho nje angizomkhulu mhlawumbe ngeke umulisho nje leli gama sesenzela ukuthi azi kusukela namhlanje leli gama besolvala ngaphandle makuthi ke linemngcele nakuwena ukuthi walisho ulisho kanjani ububuya lapha kuthini mkhulu kunaleli gama leli abathi sethwalo okay mkhulu sike saxoxa ngalo phambili wena nje uzama ukubeka ukuthi umuntu uyamthwalisa umuntu omkhulu mina ngiyamkhuphula ngimbeke ezingeni afisa ukuba kilo kodwa kufanele ukuthi uma ulindele into efana leyo ukulindela ukuthi kuzoba nento eyisacrifice asikhulumi ngegazi sikhuluma ngesacrifice it's going to be time kuzoba isikhathi kube imali manaki unama contract sakubeka kanjalo mkhulu izinto zama contract ikhona okay izinto zama contract ziyaphila mkhulu kodwa ngeke ngakukhuthazi kakhulu ngiwudokotela ukuthi umuntu athathe into ezomnikeza injabulo isikhashana into ezokwenza ukuthi kusasa izingane zisale netshe noma nembokodo yeinkinga ekhaya uthola ukuthi kwaphila kahle kuleya decade noma kuleya minyaka kodwa wena ngoba usekho sebesele manje nalomthwalo ongazi ukuthi uzolungiseka kanjani ngoba lezi zinto lezi mkhulu ziyimali ukuyifaka siphinde zibe imali ukuyikhipha dodela sesiphetha unawo ama boys noma amadoda noma emkhovu noma otikoloshe noma abafana mkhulu ngicela ukuyigoqa leyo kwamanje ngicela ukuyigodla leyo kwamanje dokotela ngingaze ngishawe kakhulu abangiphethe into efana le ikhona iyaphila mkhulu
mangithi ufaka imali lapho ukhona kufanele sithumelele abafana uzobabona nawe ebusuku mawulele bazofika mkhulu banyakazise bathinta ngicela ukuthi nalabo abawufakazi kuloko bakhulume izwe libone